Dobar dan, u današnjem videu ću vam objasniti podešavanje stranica, odnosno njenih margina i orijentacije. Prvo da vidimo šta znači riječ margina. Margina znači pomjeranje teksta od ruba papira, od ruba stranice lijevo, odnosno s lijeve strane, s desne strane, odozgor i odozdol. I to su u stvari naše margine. Gdje njih možemo naći, odnosno podesiti, na kartici Page Layout imamo opciju margine. Znači klikom na opciju margine ovdje imamo već standardne neke margine, odnosno podešene standardno, sa 2,54 cm sa svih strana, odnosno po 1 inč, nekima piše inč. Ovdje je znači po pola inča, odnosno po 1,27 cm. Ovdje je neko podešavanje da znači od ozgore 2,5 cm i od ozdol, a s lijeve i s desne strane po 1,91 cm i tako dalje. Ovdje imamo podešeno za knjigu, ako želimo prelom knjige, pa da imamo opciju za uvezivanje, znači s lijeve i s desne strane knjige, ali imamo i opciju za podešavanje neke druge veličine. Mi ćemo sada da uzmemo ovu opciju od 1,27 cm pa da vidite kakva je razlika u odnosu na trenutnu podešenost margina. Pratite, molim vas. Vidite kako se to pomjerilo. I dobili smo skroz manje margine u odnosu na prethodne, ali mi ćemo sada, podesiti margine na neke druge veličine. Znači to je s ovom ovdje opcijom custom margine i dobijamo ovu opciju. Znači da podesimo koliko ćemo od ozgor, od ozdol, s lijeve strane, s desne i tako dalje. Evo mi smo uzeli opciju 1,3 cm od ozgor i 3,4 cm s lijeve strane. Pritiskom na OK dobijamo da je, vidite, cijeli tekst pomjeren u desnu stranu, odnosno s lijeve strane za 3,6 cm. Sada ćemo da opciju veličina papira. Ovdje imamo znači podešenu na A4 format, odnosno veličinu 12,59 cm puta 27,94 cm, to je veličina papira A4 formata, ili da sami podesimo neku veličinu. Znači to podešavamo ovdje sa ovom opcijom. Evo vidite, možemo da izaberemo neku drugu opciju, odnosno drugu veličinu, ali mi to ne želimo, tako da ćemo zatvoriti. Sljedeća opcija je opcija koja nam opisuje izgled teksta, odnosno da li će to biti podešeno kao što je ovdje, znači u jednoj koloni, ili 2, 3, više, znači kolona gdje je jedna pomjerena lijeva manja u odnosu na ove desne, opet ovdje desna manja u odnosu na lijeve, ili sami mi da podesimo neki oblik margina. Ovdje možemo znači stavljati mnogo margina i to je dobro u novinarstvu, jer znate da novine imaju određene margine, odnosno određene one stupce, pa mi možemo ovdje podesiti više stupaca. Ali za sad ćemo ostaviti na jednu. Orijentacija, odnosno izgled papira, odnosno kako će tekst biti ispisan na papiru, možemo vidjeti ovdje, odnosno podesiti ovdje. Ova prva opcija je da je papir vertikalan, a druga opcija je znači da je papir horizontalno orijentisan. Mi ćemo sada uzeti za ovu horizontalnu. Evo vidite kako je to, znači kako su nam ove dužine stranica veće od ovih, znači naš papir je okrenut horizontalno. Sad ću vratiti onu opciju, znači da bude okrenuto da je vertikalan papir, ali sljedeću opciju koju želim objasniti jeste kako da određeni tekst koji želim bude drugačije okrenut. Znači ako su sve stranice podešene vertikalno i želim neku treću stranicu
ili drugu stranicu, u ovom slučaju naša je druga stranica, da podesim da nam je okrenuta horizontalna, mi to uradimo na sljedeći način. Selektiramo taj tekst, znači moramo cijeli taj tekst selektirati, ići na ovu opciju, ovdje ovu strelicu, ili možemo ići na onu opciju podešavanje margina, isto tamo imamo tu opciju, tako da svejedno nam je, znači koju ćemo opciju izabrati i dobijemo ovaj alat, odnosno ovaj prozor za podešavanje. Znači, kliknemo na horizontalan dio teksta, ali i ovdje moramo promijeniti na opciju selektirani tekst. I vidite da nam je znači samo onaj dio teksta okrenut horizontalno. Sada ćemo to smanjiti da vidite kako to izgleda. Evo vidite, znači ova prva stranica je okrenuta vertikalno, pa ove dvije su horizontalno, zato što cijeli onaj tekst koji smo selektirali nije mogao stati na jednoj stranici i onda opet sljedeća je horizontalna. Ovo je dobra priča ako imamo neke tabele koje su puno šire nego što su duže, pa da možemo ubaciti u naš tekst. Istu tu opciju možemo da uradimo opcijom Print Preview ili opcijom kad idemo na File pa onda Print Preview, ono što smo opisivali u prethodnom videu. Evo to je ta priča. I ovdje vidimo jasno da nam je prva i zadnja stranica vertikalne, a ove dvije stranice su nam horizontalne. Tako da lako nam je vidjeti šta smo uradili, šta smo podesili prije nego pustimo printanje. Doviđenja i za sada toliko.